Assalamualaikum guys, saya Edi. Belakang saya ni ada sebiji Toyota Estima tahun 2006. Jadi kereta ni sebenarnya ada isu bunyi depan. Bunyi dia terlalu kuat sangat. Jadi tadi masa customer datang, first thing saya akan masuk dekat machine tester dulu. Kita nak ambil bacaan dia dulu. So bila ambil bacaan dia, you guys boleh tengok depan kiri 24, depan kanan 54, belakang kiri 26, belakang kanan 24. Dekat situ pun kita boleh tahu absorber ni terlalu lembut. Bila absorber terlalu lembut, dia akan efek pada part lain. Jadi bila kita buka absorber dan kita check semua part dan kita dapati ada 2-3 barang yang rosak, and then kita replacekan barang-barang tu. Masa dengan bacaan itu kita tekan absorber tu, you guys boleh tengok. Tekan absorber dengan satu tangan, satu jari pun ada. Memang lembut sangat absorber tu. So kita pun adakan ready stock, kita check semua parts and then kita tekan semula absorber yang dah kami sedia adakan ready stock. So bila tekan memang keras guys. Bila keras tu keadaan tu baru dia akan jadi firm. Jadi compression dan rebound tu dah balance. Kita pasang dulu. Bila dalam keadaan bila kita pasang dengan sempurna semua, kita check semua dah okey, barulah siap. Bila siap untuk confirmkan, kita kena masuk semula kat mesin tester. Okey, bila kita masuk semula, you guys boleh tengok bacaan depan kiri 14, depan kanan 13, belakang kiri 19 dan belakang kanan 17. Jadi dekat sini kita boleh balancekan kereta tu, alhamdulillah. So selepas itu saya test, memang satu bunyi dah tak ada, alhamdulillah. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan Toyota Estima ACR 50, ada masalah berbuai, ada masalah bunyi, jangan risau. Masuk dekat link bio saya, teman bawah ni nombor saya, Roger saya direct, insyaAllah kita settlekan. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kita kekalkan original absorber. Dan yang paling penting, driver auto, whack the corner. Bye bye.